my concern. Abakwadde kubaddeko omukulu w'essomero Fred Muyaga baasaasanwa Venesara Nanyonga basse mu lukiiko aliko n'abateeka ku nninga olw'okulemesanga abayizi okukola ebigezo. Tegeeza mpadde directive nti head teacher I'm making sure that tomorrow enkya abaana bakomewo bakole ki bakole ebibuuzo ebyo batakoze okulaba nti bafune results ze banaakozesa okugenda mu bibiina ebirala. Ajatinda bunye nyemidula abasomesa bayise bakalitima bavumaganya gavumenti ababiri ba private nga bagaana abaana okukola ebibuuzo si kyabuzadde kiba kitasaaganya future y'omwana baka tuli mu fatta omwana alina okugenda mu kibiina ekirala. Ekyo sabira gavumenti bajja kukkiriza bikolwa bino okugenda mu maaso. Ali ategeeza nti bakisuze nti olwo n'abayizi abagobeddwa ku ssomero olw'okuba nti bamazeyo fiizi ng'ate essomero lya bonna basome. Tujja kwongeramu okukuba omulanga head teachers baffe nti bwe kyabadde wano ekitebe tekikoleddweyo n'eno ekitebe tebakiddamu. Primary 1 primary 2 ne primary 3 bo baagenze tebakyali ku ssomero ekitegeeza waliwo abali awo nabo abataakoze ebibuuzo. Right, hago nogo makuru hago twinirehe erizoba okwiba ko bigezo mu mashomero tutwayanga abana ntwenda bahike but kandi okutekinga risk nkejo ninjirane kiba kitabonire mwana bashomesa tugezeho tushomesa abana syllabus tuzumare tu revising kunka mazima echo kwiba bigezo echo ntubatwaza handi tukimanyisa ngo numukoreryo then mwesigo kwija kwiba bigezo kandi amagara g'omwana numba agateka omukabi abo kabintu natabishomere natakubimanya kandi ayereka ngo akahika kandi yahikirana na higuru hato yebuza mbere rwizoba umwana pathiye neija kushaki ko magara ago kweyongera tingu mabazire effort yitwa kubasa kutamu okumanya amashomero gitu gagari ya mustari twachimanya ngo gibe bigezo abantu abatwarunde turabakore ninga twachimanya ngo ariyo mparana zo kwibe bigezo abo kabana bakwita nabitu omwana kuburo mugashombwire gwo mesho abuko ataratebekanisiibwe je so eshongejo ni nkuru munonga utakadiro ukajota nadireba TV nabireba TV ukabura kufayo aharyago amashomera agumwino kombyana kandi nyine nitikurenga washanga omwana binjirwe ishomero rya UPE then what goes wrong kandi oyirehecho mwabira ba private katugeze abwenchi mwe mukorero kwita abana babantu ombikwatena nebyo kushoma abo ko haja hateri yawo no private nabo cyo naza competition ino ndabana bahikegere roka bo kwibe bigezo nchanchi manyisa ngo twaheza kuvumbura ngo ko twazo tyo ka private council kakusigira akabana bitu oboriyo no bakonesa umuringo gumwe ninga ogondi tutegerize Gideon Senyomo okuturetera omurimo gwanje omurimo gwawe yabare Senyomo tingwanda ngucerereze sebo nakwakira na no mutaka owoine Wanonga chache. Good morning Jemima mazira Senyomo Gideon ko kwagamba ni omulebi wa TV wesolirota alakagamba ko wagambaho ka private kawe Kongechi munjiri na yowegese no gangutatu ngo yowegese kweto ihanga Uganda twaga ko mu ihanga Uganda cyo mu karuru akarakirije kutero 2015 omwaka 2026 omurembo rwambara nabo ni moja kweto kwakira okwasire ebendera NRM kano president w'ihanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni habura nebindi byo nabandi abantu bingi binamazina gatakushana takusibizeyo omwanya ogu turi murembo rambara atakweza umurebo wano ruga Kampala ahantu ho bakweta a bypass na triangle around about your triangle ekiriyo norebe nyuma abanyambara na mnoga bazi bekibina cya NRM kubashazire mu kushikora batyo nyenda twakiro mwami Joseph ogunwari kwebembera ONC aho murembo rambara na necyange kweyonjera yo burengero izoba nyenda aturamusi atugambere nkambara yetegwireta kandi ka rukwebemba ONC ebyandi bicweka bo bebembere Joseph Driver TV West baramusi barebe owaganira amazina barigare Joseph regional coordinator gwetambarara ONC office of national chairman itwe omurimbarara twetegwire kwakira His Excellency Kaguta Museveni kibanza December okundeba handi ya triangle tegerize omugenyi witu mukuru w'ihanga chairman wa pate w'ihanga His Excellency Kaguta Museveni
itwe nk'abanyambarara tweteguye kurunga umunonga n'umutoreba tugwe tuboneza ore muri turwambarara umwakira nk'ama district agandi buri ngamwakira umuyihanga izoba ngiro kubanza kibanza umutana agamba turebe izo ari ro kubanza ni mwenda baci omwanyuka ni mapumurikaye ro kubanza nza kuba tuya boma kandi steka cya kuba twina abantu emitwaro 12 omushayi cya boma nano kurenga mbara district neza kubiri ya boma na mbara state kwegisere turahamwe omushayi boma ebikwata murundogo ni mwenda bantu twenda buri muntu wena wa NRM bya kotari wa NRM nayija arfungana rwa mukuru wihanga aho chairman witu wapate ifesto kusosora twenda buri muntu wena abari aha ground aha boma umwe wa TV wese tonja kwisi amazina nisenyumo Gideon turiyo amurembo rambaye pye tureta live erizoba president wihanga Uganda kanwa kwate kibira cha NRM bendera arkanungu na rukunjiri obo arukuriya na nabo kuna bari beja kwa inanye izabari anyecha kare ari singiro na ntungamo nyinchika nitwe tuba turiyo mwanya konja kureta ebikyayo mwa michezo bakwa tumanya no twara region H tubantureba Great Ambarara abo chimanisa na district season zibazire zawe aboko igice wabagambira region H iri mu district 8 yo kubanza n'intungamo ya kabiri Rwampara ya gatatu n'isingiro ya kane n'ibanda ya gatanu n'akazo ya mbaga n'ikiruhura ya Mushanju n'imbara district hamwe na state itemereye mu Ruremboro imanyisa ba MPs bana bafuraga beraza mwana y'imuri mukunga abantu banyumena azaga kibanza kuranga kwayishanga aboma twakira His Excellency Dr. Museveni n'amashemerwa minyo munonga jaja witu azaga kibanza agamuka kamera ngaraka kunga ba coordinators banje ba ONC mwana y'imuri n'abazukuru mwena imbashaba ngo kibanza kuranga mwakunga abantu mwena ahimuri mwije kandi ONC ekoze mu muhango munonga umurihango mu abazukuru wakira jaja His Excellency Dr. Museveni nasigana Joseph Bargare regional coordinator muri Tambarara ebigambo cyaje Jemima wabura ekikuru n'amahisa nyungu ageciro echo kibanze byo kweswi 12 mwaka 2025 shine boma vacancies ni munana abakaruku bwa president okweto ihanga Uganda onkabo abrejo rizoba amakanda naga NRM aho murembo rambara n'ibiceke bile byeherire nyencha kare isingiro na ntungamo turyokwe tuba turiyo live okwereze bikushira arebyo abakireka ngaro mu studio Jemima na chelta baguzi na program ya simu kana Senyomo Gideon aho murembo rambara yabare chojo yabare watoreke ntebe kanisa kandi nitwe twaba aweya ubwo mutwendezereze izoba runji ya gogo nugo mazima akarona kagendo mesho ahabwentekateka zo kutera karuru K2 ebiro byo kwezi 15 okwezo ko kubanza next year ningashomwa kuguru kweja 2026 turukutora na president omusya turukutora na bamemba ba parliament abasya bwene bamwe ahandengo zona zakuba tuhindwire tutireyo abasya ningashi tugumize yabo abutwumango bakozere kandi nabwe mbabara basya mu mwaka ogwe 2025 kana tamu ensya yendije myaka 5 iri kwija kubereho banywani banje ababushenyi na shema ahundi kutsubuka itwe turyabe biro bibiri okwezi kwito ku 12 ningashi muzimbezi so you also prepare and you have to prepare more ahabo kuba ebiro 30 byo ku 11 numuza kwa mwine empumbo marathon omuri Kizinda ishaka then kibanza celebrations the World AIDS Day nizija kubazi yo muri Bushenyi still omuri Kizinda so na hwaho omanye ngurizo bandukurata then ebiro bibiri tuba twine presidential candidate ahabwe kibire cha NRM kandi president wihanga so mwine kwetebekana sajja kakafururu zako mukabasa kakoro mbuteka hataroho muvuyo mutebekeine nabwanyuma ruhanga abase kubasima tumwe bare
okukora nkuko omuntu ashimekwa nakora. Alright, chiri mutugenda mu misho na presidential campaigns ababesimbire abo kwenda entebe ya president bakiri munu biyongera kutambira ombiyanga bitari mwena bimwe ayitogambira lizo wa president Museveni ari Kanungu hamwe na district ya Rukunjiri Robert Kasiwate Alkitugum hamwe na Lamo Mubarak Munyagwaho Rusania ari mu district ya Gomba hamwe na Butambara twari bacaganye center mu Owanupu ari buyikwe rizoba Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation Ningashi Anti ari Mbare hamwe na Butaleja Nandara Mafabi ogno wa FDC ari Jinja City hamwe na Mayuge tware wa Joseph Mabirizi naza kwari Adjuman kandi Frank Burira ariyo mukahumuro kace itoka TV West twehireyo kuja tukuretere buri kimwe cyona ekiri mu kigendo misho mu programu zaba presidenti zaba honorables abesimbire ntwenda twaza kutera karuru beno manya echoromo noterera akaruru program ya sisimka ekiri mu agenda mission tuzakuba twinoho empapura z'amakuru New Vision hamwe na papuro abukede twabitunjire studios tuzakuba twine omumba hanguzi owahanguire campaign ya teachers making a difference iwo mushomeso ryokwe oyinishomero ekintu kwataho okabe noreba omuntu ogu nice cyumufuire yaba omutano ahabandi niyo kwakubura yo mushomesa ukagire cyo wamwegeraho ute mutwani abo kabana tukwenda tukome okubashomesa mu kerasi yonka nitwenda kurinda kubyibire bizamu namushemu ashino tuyeno ukora cyayishomero twende turebe abana bitu barga ishomero nibabasa kwebesaho abo kano basa kuryo mushomesa murunjo mu class ko kabana nabo wota kubateka mu muhimbo okaberekeza hero kwekusha okabatereza je nabo mwene babasa kurugayo yes bino bwenje yabo mutwe okabatine bwenje bokwebesaho ibyo natuza kwantubireba ha program ya sisimka okabo hatikatiza mukwa kache tuza kubantugaraka mutakarga TV West. Odwa mkaga. Venera! Kama chali. Nubhorosh. Venera ninga. Nubhorosh. Hamosh. Ah, mchala kabere ndeka. Ndeka. Ne, yakuna msaba bila chifu. Ndeka. Venera shawara. Venera tarumi asa mtoi. Yasakai mtoi. Na yoni imwi hayo. Kama chali. Inga haliyo taraka. Kama chali. Ah, mchala kabere ndeka. Na mechi yakora. Ngani yorko mshako mtoi twabati. Aba mutoi da tshina gona murumu. Ngani umkazi wele kota kusaka kwelke. No manyechi yakora. Yakora. Mchana kabere njende kula. Kama chana. Hinda program echiri sisimka webariwe hachiri nitwe kandi chiri mutugumizamu okushyashaha ishatu zakasheshe ko kuna banagambire impapura z'amakuru twazitunjire katurebe bija umurupapura or New Vision aha mutwe barimo bagira nominated members of parliament bagirambu electoral commission ninga cyitongore ekikukore byo kuteza karuro mu ihanga already cyashoboza list yabo ba candidates
bakaba nominated kandi nibahika omuri 20 then bano bagamba aha mirimo erabe nejaho misho buturu muntu etebekanisiza karuru emirimo eri kwingana 8 bagikuretera aha page ya kashatu niyo twire norondo murimo uguno mugishaga bakwetu John Papa New Vision okarebeje mirimo iwa kubasa kwetu njira Museveni receives blessings on Kabale campaign trailer abaterebere bwanyuma ya Reverend Father Gaetano arikumuhasira arabeje omukaruru mbibi babukoretera leadership IGG urges youth to lead anti-corruption fight. Yes, ntureba population ya Uganda emnyeto nitwe binji mbone twine kuranisa corruption abakuzira obundi nabasakwa batachine mani marungi kwa kito butwina mani tushemire kujuranisa mbibi babireta bagira abantu mundu bakwereka ba candidates abesimbire ombururu batari bamuna nebyo eborecherire kukorera abantu mutakafera kubireba omurupapura or New Vision how NRM's graduate fund will work tube tugamba aha bana kubana kushoma emirimo yekabura bitu nibajambu government ya leta hakasenta kari ababanta bara graduating batakatunjira emirimo iwe nkukwata otungo urupapuro omanye sente no hari kuzitunga no zitungota no zitunga ryari nizingana ki ebyo nabakoretera batakafera mu rupapuro rwawe New Vision God favors NRM says Museveni irebire kabare hizo bari yanyumwebazo omuruta yoreye byagambire ki yayorecherire kuhindura muki naza protecting against ziyo hati tuneziha bibyo bakoretera nibajaro kunjiri Kanungu voters want service delivery gaps fixed. Yes, abatezi bakaruru district ya Kanungu na kunjiri nibagira ngo ebyempereza bikiriga hansi mbone mafuna abajerekera ababaterereza imbuto amararo amashomero amizi ubundi bakashemerera Chabani 6 Mbogo clans blessing as he campaigns in Mukono. Yes, is already a nyumazona wabira Mukono. Then Mujisha Muntu promises to tarmac Bududa roads and fight poverty. Yes, sabariyo mbichoka bya Bududa gune Mujisha Muntu kandi nwe akwatire ekibina cha Anti Alliance for National Transformation bendera ogona nguya kabududa kabena yenda kukora hangu tombi hamwe na no kuranisa obworo court summons the XPS Sali in 3.8 billion cash case in sentence kahi babu koretera over 800 youth lose 1.2 billion in job scam. Yes, okutukubantu gamba umuntu naranga tumishe mukore obantu batamuza transport bakozesa za visa za passport ohikaheru umuntu mutuguriyo nabona hano mu Uganda turebere imyete minji bakuchwatero mbiju bakaruga kaina kahi bakoronde mirimo kandi mirimo teroho mano majambo necho busasi turebiza buri rakatano ihini base bakwasireze kitongore cyumwezi kusabana basi nkitano zona zikutwara abana buri mwana kana jati nyoka yo miliyoni emwe n'ecicweka miliyoni emwe n'empara shate zo sente zabazire kandi nabajangwa abana barimo no bafera sente nyinji obwo bakurunda emirimo kandi mu bakugendera aha advert zishobo mane kwataho wareba advert yona yo murimo jazaho finding out reba go murimo no gwamazimani ngane byicwani bakuretera umupapura New Vision buri rakashatu batakafera kweshangira mukatato magazine kawe akabana bitu hatabaza mu murono baza kwa baru free ketunjire obahereze barimo kuja Toto Christmas Festival is back rebe mukuru abantu ko babene bahumura different schools bakozere kitokamanya niwe okagira echo wahindura ahishomero ryawe ketunjire omupapura New Vision ko muyangariyo kabitso bakureta namakuru aheri ya Uganda nubagira Sudan's Rapid Forces accused of war crimes in Darfur ebine bukwatine na nihanga ya Sudan business yo mutari interested on business
babukuletera iwe omuntu ayine ekiruka obundi obota kumuko kukirebera New Vision byakuletera mwalimu tubatirebo bwegese ishomero ebyo byona nabaja why learners living with HIV need more care. Yes, abana bitu abali omu mashomero abalimu nabatambula nakakoko kasirimu abwakine betaaga care yamana bana aba bamwene babali omu boarding bine kumene mbazi yabo bakajimira bata umushange je mbazi twachikwasa ba metro baza gambira batahi babo aba bana tukabakwata bata ushike turi umuntu wetebekansiza ku commemorating ekiro cha World HIV AIDS Day kibanza cyo 12 mbeniwe omuzire omushomesa nichukwataho abana bitu abina kakoko kasirimu baza kwarebera bata kugira ngo bamenye amazi yabo batulete n'abandi bakeje echo chona nichukwataho nabaja HIV stigma persists in schools. Yes, abana yes tumuntu begesa akakoko kasirimu bitu ababo kutura nako abukangara nako abo bo tubatireho mani minji tutubareberire kandi amerwizo baturu tugendera kugira ngo akakoko kasirimu twamariho twaza ku 2023 ebintu bye butushemere kubana gukora New Vision babukoretera nibagira is it fall play turi muntu reba ha Celtic netball cup ikwatira na swimming competitions na maybe babukoretera otaka fera omuntu papra run New Vision Uganda Premier League Vipers Front Express Netball Academicians. Yes, otakara abantu bazane mizano kajotabo bakahujero kwe bakaba muno bakwereka abashi cranes abana bitu kandi still bagraduate ndende bakwetera ashinja kumviza kama tumuntu zakona bitunjira omaduka gona ageto irihanga jendo aba agents bitu aha petrol stations supermarkets just check kumubiri cyawe noza kwanosha makuru agagena akorozaho nanagandu minji gakiri omu New Vision katrebe bija omu papura ora bukede no rimi Uganda amakuru ageje ha mutima cyangwa sente z'abasuguzi abafirwe mari abasusude binamwatano abakosebwa mataba byori no kuraga ngo zifuna birya kariya agasitari mu kampani Venezuela Trump esindise ba general Trump asindise ba general ezo nita restuiro then buza kamisona URA eyambye tya abafirwe mari mu mataba nabe yaha URA ishina isokaneza tutahamu hatishoma yorebeje kwano bicenga olutalo rw'ebigambo ensitano y'ebyobufuzi mpuga Abed Namboze n'ekivumbi bafachi bari kuriana bahanisiga n'ebigambo omukasheshe n'omwabazyo then President Museveni byasubiza bekigezi abakigezi babaraganise ebintu bitarumwe na bumwe reba President Museveni wabariyo nka presidential candidate ahabwe kibine cha NRM agambire ki abaraganise kibirya holiday package ya mwana wa P1 P2 na P3 na yero momu tinkwendo mwana wa wazaho hubare obongo zaho bushitame freezing and when actually urupapuro rwa bukede n'urubari ryaha okumutera mu sasa izo cyabinganira mutamwihamuramwa batakumutavura bwongo abe nayegezamu caguranyi sentamu Namboze bafukude mukono okwe noho caguranya habira teams basa kureba bafukude yate batya yene Namboze then handi avuganya ebamunanika bamwokedde nju yubuno bano bambe teyabademu bajokize nimpango mnonga yebuza ebinebyo butegeki ninga nebindi biryaha wagira no hura washasha wajote byo butegeki nimbironda muki birimo mu shaka no kati yakabira roho akakonji ako kwijuza okabasa kwegita omu akashoshire chekeitu ngasho kutunga sente gabura sekukuru mu vibe kwegamba echo rukora shara maka konjaka ohandika wizina lyawe aho kwandika izina haruho na naho rukutura na namba Yesu bena hasigara ukatwaro office zitu as a vision group ninga shoka
uzahereza agent wa Vision Group ubwo ariyo mu kicweka cyawe ya then nabwanyuma abasakatusya automatically uba wayetaba ufatana ngabura sekukuru nja kuri helicopter ngo ryo mwahari yabo ababasa okusingura ni pedal papro na nebye mzano bajat Arsenal eyogeza manyi kugwa Bayan ya nebye argaho ndabeho teria samukono ku nsonga zino UPDF efuruse vira ne wamba yona bimu express eyagala kwegaganira ku Vipers kwegamba nebintu byano bihani kukoraho ni nkubasa urupapuro rwo rwenyine rwa bukede kano rwa shiringi 10 rwarebeka rutumywana wanje rutunje ushaka notunga byona ebikogaho byo ndito nshoko kwibusya tutina ba Stanbic Bank omuyihanga Uganda eina mataja gunta kubasa kubara everywhere you go Stanbic Bank is present ahagwenji kugira ngo base kuyayo muntu wabutosha obase kwereberera okweyemerera omite bukwatenera akasente utakaza kuzomu kafuna okashangana bakuteka mutate % just within a week no Stanbic Bank yaha iwe shuma mpora ninga chikamao ninga za busenta bwanyu ningo mtawuni yo wanyu obuze Stanbic Bank itaja hurri kora hike motahe mutina rukuzibira futahamu ekikuru ngo tinebye byo kwitsa abantu nabyo twashaka ubine dusigaza muri yambo taho munju you know taho munda hato shiraha mezeze ziryaha muryango atwetaha inquiry obuza cyone cyo rukwenda okora kutahamu esenta zo kashawano tahamu nabwanyuma oje tungana nakaroni mazimagaro hanga hatari rone bintu bimereye oyine kugira akwakoresa ukakora ibintu byo kutangaza ubwo magaraga niyo kabayine cyo yekorireho kandi ukasige kirari kirundi Stanbic Bank mu Uganda itwaho muri imbarra haruguto rwareba ntari aho reba mukono gwawe gwa musho icyapa no kukireba bakahandikaho cyango Stanbic Bank namazima twagamba bitu twisana Total Christmas Festival eyo tashemeye kuba noferwa iwo muzire hereto mwana wawe yo mu festival y'abasemerera ashemerera n'abandi kind of course yo mwaka oguneza kubereho ebiro mushanju okwezo ku 12 2025 izo bari ry'abari Sunday omwana we nari hansi y'imyaka 18 naza kuba natahira mu mutwaro then itwabakuru abazire tuza kwantahira mu busha mwana wawe ashemerera has a bouncing castles of course to in a face painting to in mzano minji to in mushaka kwangura sente nyamwinji okuzina okweshongora banabita abine talent ya art na basaktere bishani na nebindi binji ashije mutwaro konka obutukwete bakaza Christmas abana be bari ishomero bari go mbetabo mwe nabazirere katufeyo abana bitu tubarete erizo bamushanju ebero mushanju okwezi no kwigumene abinetano aha Kampala Parents Playground yasigete kuba zagireza zakikashaha and of course tuzakuwa tune yabeshongozi binji mwe no mwana wawe naza kushemerera kandi iwo wakubasa kuba hine echo kwenda maybe kutayo ryo mushubuzi yo ine business no inda kufuna omwanya no basa kutera na beji noti mushanju ibiri ashatunita no anana mwenda makumyana ejini Christmas Total Christmas Festival imibiri netano tushemere kwa and of course Toto magazine ni rukusya hebe byona Toto magazine ito product ya Vision Group mutwira n'umudireba abana baturemba enjoyinga turasitaba kuba kwataho abana bine mishono abana bine atabakuma kweshongora bine taranta zitari zimwe na zimwe ebigambo byawe beteka teko byabo byona bituro mu Toto magazine so Toto magazine ni rukusyaho Toto Christmas Festival and of course n'abakushajika of course nkaba Pepsi Toyota Group n'abandi mwena abategisiremu tubendezi zo barungeryo kandi omwana n'wakushashura umutwaro konki wo muzire furi ya iwo muzire no tahira musha omwana n'wakushashura akatwaro akaza kwenjoyinga twine empuma marathon omuri kizinda izoba liro kwezi 23 kwezi 11 na bengena bose ngare nyuma
kandi ukabura ukumanya ebiri kugenda misho na mnonga sakwa twine okwirukanga oku turi kurwanisa akakoko ka sirimu okubasa kumanya sense yona akakoko ka sirimu kakiryaha nakachita nakachirabo miringo ikagabwe karabamu emwe na y'uburyo mwe yari kutekwa kwetabamu nobasa kwecunjira otakakoko ka sirimu nebindi so kamita kwena baza kushenyera n'imyanya twetoyire nabo mu nseza here by the way mbasa kwija okubasa kurebeka ngo twarwanisa akakoko ka sirimu turi kurana no kwikanga kandi basa kutunga kiti yawe niwo base okuba omwe ahari yabo chamuka na sente ntubagira muno basa okutwegitaho base kutunga sente aha TV West echo ine kula no kuza ahasumu yawe chikuza gamba naka kasimpo ngira yiwa kahandika no kumega star 238 star 3 star emwe noti hash hati waweza kuligaho ibyasigara umanyengu no ku following mpora ukabasa kuza umukazana kacha na sente twatandikira kuzigaba program yo mushonji na program yo muneneserezo so nabwe nerizo bihamwe na no mwabazi abo program zezo kora abo taruho tambuza nyo nasigana afutebeza ubasa ko ryo mwahari yabo wabo tahire campaign ya Teachers Making a Difference cherumu negenda omisho elizo antuza kwa twine omwe homba hangire campaign zeji omwaka obawire na mbetsero omisho mereri bakweta Nyakabingo Primary School ne head teacher wishomereri baraba aino mugisha arumuna ijaganira nitwe obundi twabina amashomero bakuru b'amashomero abashomeza tukahandinga tuta abana kureba wajirentanso abashomesa abandi maybe omazere kushoma obushomesa kandi ibintu chebyo ebo akubasa kongeramo akabasa kuba uwo mutano kandi creating a positive impact aha beje bawe nuwo twine elizo bakatsomuka umuro kace ntazagaruka nawe mutakarga TV West. Then ugaruke kuza kurondo warasiga muri mabutano uze kurondo ubundi butano cyo availability yago yo yeta yes ari available kusanga mu pharmacy nyingi za Uganda umbazo gwa Parkinson's ngaguro just no no katurera abantu abine sente teka tango ayi ndo mbazo kumbaza mpaka uburwire ngo baburwire kandi kugetinga even worse jengo baba gwanje ni how come kandi hata bobo so one haraba kumera gutaba yamba abugachi abuja Parkinson yejo azeme chini kutara ko bwonko yes haro gushanga muti yakutara ibyo bindi bwonko katushanga n'umeze kwa Parkinson tamasa dena mutete mabo problems nkero so again ntibantu kugira ngo umuntu ayine kubaine comprehensive treatment wija consultation yanje kati gushanga kwereka ni kutambira Parkinson ngameki ichejo anzem yes hara kwa mtu kushanga ine ezikata microstroke obonko bukahutara bwaza menkojo atanga kugira movements zitakwetegerezwa konka already aramuna ka Parkinson so bako Parkinson okutetema ko kugenda konka movements just zisigara zigumaho zimanzi kutegereza cyo nshanga bagaragata ko yaga yes nshanga tako yaga konka good treatment no budget aganda mazima gamwe no kugira ngo cyane harangwa amaganga giving up na nembaze kanga you get it hato kabwa counseling no kubwa bakorera basi yo naso mpana kureba yes okashanga yatuna ngo cyitwa tabashira ngo Parkinson yo twafata cyitwa kombazi so okutetema twagamba ari Parkinson's okutetema okumu communities zito mu byaro bitu nyenda mwetegeza abantu abakutetema umukono kumwe ningebisa haza wamureba yaza
kweyongera omugambire ngo rwire Parkinson's ekubasa kuba treated bakubazitare teyongera Parkinson's nebasa kutankana no kutetema kusha yamarire to kushanga amagara gashanyarara to kubasa kweyamba ebinte byabutosha ushanga nangwa watandika no kuyamba nyacha kujamuna no kushanga umuntu utabasa kwa itema amagara hihi umyaka kagane tanshanga kubasa kweyamba kandi waronda mu rochenda twagira ngo kugerinda first of all no kureka ngo iyo taka kupasira wa muri umuntu oyina ma inamagama rungi but also important kuryaje food improved nchako bigamba waha jeza ureka ngo yaje wahereve gaje wakorana exercise onga important nyina ngo twagamba abantu mu cyaro ba identifying abantu babeto mu waro ako because zombaza twatanzana n'ikintu cyo kutetemo kwa magwa no kwa Parkinson's so atakaje waya nyo kutetemo kwa no kwa Parkinson's kumbe gari ya magwa moja so intanza eho no bari kutulia Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe uguri kuri sakirinje 10 zonka yanditse heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe abwa shirinje 10 zonka rero utegereza mucya ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi nazakwanatirirwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo yo rukweta mukazano niko nimcha yawe yo kusingura eri kweyongera Nehinda program yachese simukansima byamwe na watandikanite kandi of course sachirabona gumiza munitwe oxia shaha ishatu zakasheshe omereza wawe ho hati ochine Jemima ayibare turi muntu gamba ha teachers making a difference campaign tujireba kuchira munonga omu media house to a vision group omobisho mu new vision omobere TV West ebibyona to profiling abashomesa abomutano tukahedeza chance abantu baburijo munominating abashomesa abamukuteka nabo mutano abandi abamwibakara bamubasingura toba profiling nangu binji twareba ebyo mutano bakora mwena kasheshaka twatungumisha kutunga omwe omubasinjire empaka eza 2024 kando gutundijo nubaraba aino mujisha kadogo ne head teacher wa Nyakabingo primary school omuri tsoro kwereka ngwite nka vision group nka TV West tutambara twenda ko muri baramuka ntwenda tuzena na handi za tsoro kanungu bushenyo ko yona tujireyo ntwenda turebe abashomesa bari muno bakora ebyo mutano 7 kwa Chemsidio za TV West bari ninyo nacho basa kweyanjura abakureba mu rwo kubanza bakumanyeje okay amazina ni banyeta aino shabaraba nduga Kisoro ndi headmaster wa Nyakabingo primary school mu Gombolo rya Cyahi kandi shomere ryo ati namara n'imyaka yanje mu kaga kazamo rukumirwe 2019 so okisati alright oyomwe ombahangwire empakaza 2024 namazima kahangura teachers making a difference kimanyisa umushomesa urukukora ebiri kusingayo nanga ebirakira hebya abandi ndashobora
ate cyo twakoreterera izo bantu wenda tumanye iwo icyo ukozere cyo mutano aha bandi ecyatumira abantu bakunominatinga bakuprofilinga kandi ukagumza mu kahangura icyo cyo mutane cyo yine ecyabandi maybe cyo batakatunje njiheje hati nyowe kazanya kabingo primary school nko kunakugambira ya 2019 ishomereri rikaryine abana runana nabana unashangira mu headmaster unashangira yampire so kuna ikiremo nyowe teachers making a difference kanta kujimanya konkanywe kuna ikire mu ishomero rya Nyakabingo nareba ngo ekintu cy'ubwegeze na kitamutino inta kija nashanga haka harimo abana ku rugo mu ishomero na munonga abana babishiki barugo mu ishomero batandika itwe kisoro twine kitureta abantu kuza kuhingira abandi ukuhinga ahingira 13 10 15 abana bato so yona tandika campaign zanje ahishomeraho naza mu bazire naza mu maka natandika nashomesa abazire ndikubagambira ubwegese ikibura basa kuyamba umwana w'umwishiki kandi abagambira ngo umwana w'umwishiki wamushomesa noba watunga chance mpango yo kushomesa n'abana babosha aho kuba abishiki cyo kubanza umukomite tubine n'ibingi nibasenga habojo so abishya nareba ngo wabashomesa icyo kubanza abishi barakira kweberaho baba barakora ikintu nibatamana imingi ukusinga abojo ngena abojo nitujya kutwara ibintu baso wagiranisa nabishi so natandika iyo campaign kuna gitandikire ati nagikorera umukanisa nayeta enkiko z'abazire bankiriza kandi nyowe nkanta amazire myaka myinshi ndi headmaster abo kwanka ba headmaster 2018 so nkana rugaho mu ishomero nakora aho ubwire buke banyihaye banda muri iryo shomero rya Nyakabingo konka kandi deputy kandiho kandi kana ashomesezeho no mu private na bwendi deputy shomero ryo bareta center ari ryo mutamu gisoro so nyiye nkaza kuba headmaster mbwenu ndenda nkore ibintu ebiri kusingaho konka ntaramanya ngo habagaho teachers making a difference yunka kanta kujima so nyiwe nagira ngo icyo kubanza yenda ngo ngire shomero rihanga abo akakora baragamba ngo hari amashomero ngo ni grade 1 amashomero grade 2 amashomero mahanga umwene so Nyakabingo nagisha ngiri grade 3 unkanija nabuza ishomero kuza kurifayinga kuba grade 1 nikita gisaki ngo rishemere kuba ryina abana rukumina so Nyakabingo nija nataho strategy zanje abishye natandika kubagarura mushoba pora kugira ngo bagaruke kandi ngo nataho environment ngenera abakundi isi ishomero tukagiro kwe bagamba ngo mukoshanga abana babishyi bakusiba bahinjire sente nimpamye cyabikire toko no kugira ngo background yabo n'abazire bakabatinga kasente baramuno barunda kasente iwo okachikorota kugira ngo aba bana wabihumuriye ibyo kandi baguma mu mashomero nangwa na school fees zo mweti yabateganisa mu kushoma kwabo haza nangwa aba bana ababire nibaza gukora imirimo kugira ngo nabo bo hasi munonga akasente waboneka kinyinyikiriza konka bakabina akasente kuko sustain kugira ngo bafune icyo kurya icyo mushana bafune icyo kurya ikiro konka kugira ngo abazire bamwe bakaba batakwetegereza mbwenu ikintu cyo bwegese bwo mwishyi niki nyewe na taking initiative ngo no aba bantu nshemere kubegesa nkabashomesa bakamanya umwana w'umwishyi umwihangira bya Uganda icyabasa gukora mu communities zitu so kugira ngo batine cyo kubayanga yes okay ukakora umuntu mu ruje munonga abo kantura abana babishyi cyaka kushomesa ningo kubashomesa ntureba bazire binje umuntu bakira kubaragajira mukatontere ba teachers making a difference reka tutandika hibyatandikire ukabota umushomesa kikakirya kiroto cyawo mu kushoma kwawe yino wako influence batatatinye kushomesa ukatandikota ubushomesa kikakirya kiroto cyane kwihakare nyeti ndagire mu bushomesa ngo ni accident it's not meka za bushomesa
wana nkanje umwana murungi ubu nabire ndi mu secondary nkanshemere no kazana HS kunkanashoma senior 5 kusha narugamo umwaka kuza mu senior 6 kandi nshobora mu ishomero ngo ni Kisoro high school ngenzagwa ya Kisoro umuri bukimbiri so nyo gushomesa kikaki kibazo canje nayishangamo natandika nashomesa kunagire kushomesa kandi makanto kanye nango nani nshomesa umwana nyete makanto kugira ngo ninyetebekanisiza nyirincakara hanje nye nango nshomesa umwana nani kugenda haruguru shange traffic office katugire ngo bande go rubanje agukuba nikibaho naza mu kodo na ngwire ndi kuzahirwa mushange niwe mushaho nyaka kantu kakandimo so kunabire nshomesa kanye nango umwana wona nshomesize nandi kuza aho ndi kuza hona shange ho mwana nerizo akindimo na hati na ndo bashange atu omazero kure kwingana chi omukushomesa omunjendoro wajangu yenaye washiro kabadepite takabire depute ukabano shomesa subject chi class chi ebibyona nyawe na marate myaka 15 ya government 13 ya private myaka 2 jo myaka yona mbere ni shomesa urujungu na social studies kandi mbere ni shomesa ya katanu ya mukaga ecyamushanje na hati ni shomesa cyamushanje kugira ngo atinde master kirazo nkazi cendezaho kugira ngo nyine mirimo myinji kunkati ni shomesa P6 na P7 aho ko hatinye nabana binji abana nibinjiti nkabasa kushomesa ku ruga cya katanu konkanywe buri class ninzamo so nyowe teachers making a difference ikije baso okija wajimanyota kuza kujimanya kaba mu mwaka gwo 2023 ine munywani wanje akaparticipating ati aba successful na ruga Kisoro ni headmaster nawe tukabera kimwe ba headmaster izintezeramye Jerome headmaster wakashinje mu Rwanda hati yareba ebindi akora yashanga bira makinga na teachers making a difference ijanga mbera ngo ndi mu competition ya teachers making a difference atkonka nyowe ndemirwe atkonka iwe nineba iwe bari kubuza iwe byono bikozire abikozire ati nije namubuza iwe Jerome niki yangambira ngo ecyo kubanza uyo mbekere bizimbe hishomero hati nandi kubara nyine class umwe ndi kuza kushakara najima hati mu myaka yanje mukaga ni mbanda na mbeka class rooms 10 mu myaka mukaga na office 2 yangira ngo ubuzire brass band yankagura brass band abo kwa brass band drop out ke ne yishomero yakagenda ni kwata captation grant nyaho kachi ukabika nyaho kachi nkabika hati ngenda ngura engoma 2 engoma 3 ngura trumpet bato nashanga nyine brass band eketijwireje eteriseti yona konkankanjine ukojine na nija nashanga abashomesa baka batararya hishomero hati nagira no habwe nkitaratandika kubyara urutoki bangira ngirita kuri tarabaso urutoki n'abageni urutoki let me try it now I believe in trying things hati urutoki nije narubyara urutoki rwabaje bene aho kugira ngo batamakantu ngo tiruraze kubaje ati natamakantu ndazi gukora mini zizona ndiye ngo urutoki rwabaho aho ko urutoki waro amanyuwa urutoki ukaru spacing aje ukakora urutoki ni rubaho nije nakwata school garden zinabyara urutoki abashomesa banje nabatandika mpora wabarisa baba motivated kaporiji barakanyura hishomero urutoki hati ibitoki barajya so hati bamasa batandika kujya hishomero nijanye nemo abana abarari assisted by compassion project na convince project ezo bangira ngo abasponsoringa abana babo abana baheranje abana batandika kurira hishomero hati nakwata n'abandi bazira barabasi bageta kasente abandi barete byo kurya abana batandika kurira hishomero abandi bapakinga so hati ikintu cya academic hati na tandika nachikwataje so abazire bagira ngo no we need to support you twije tukushagike abana bagumebege morning lesson izinachi turebe abana hati hishomero last year kanye nabana 9 n'umwe mu yamushanje
abana 91 abana bakaba ibintu grade yo kubanza abana 12 ibintu grade ya kabiri abana 16 bakaba ibintu grade ya kashatu tinda tungira umwana mu grade ya kana kandi ku rugando pikahishomera tinkagwisagaho mwana abana banje ndaba bakoze grade yo kubanza grade ya kabiri grade ya kashatu so performance na nembera yishomereri bakabiru bita otakizire performance ke tarije abo kuba n'inamba y'abana ikiri bakabari unana konka hati nyene 14 anana mukaga nyene 14 anana mukaga kandi hati waza kureba enamba y'abishiki hati nesinga bona ashangire hishomero bona toto yabojo nabishiki hata bishibo nyine bari close to runana bina abishibonga hati nibindi hati cyanyamba bazire ko barebere ngishomero kuguma rire yongero y'umunonga bankwasa hati zo classroom zona z'unyombekerezo ndi kugamba tinyene ho classroom iri fully funded by government iki government ranyamba bashanga nyombekere nka classroom katugere ngo yahika ha roofings ni bapama bati bakakwireza unkano bawati the district education officer na chief administrative officer kugira ngo no igi project iri funded no muzire abwenshi turagikwatiraho bampama bati class mutishaka so kwabo ryaho ka receiving amakuru go kujambu waba omomba hangore mpaka zo mwaka 2024 ukahurota ngiri kintecho kamugambiza mazima bakantera aba vision group bakani bijahisho bakatandika kwija hati bambuza beta chairman wa management PTA nangana parish police wabo yashimwe bambuza na community n'abana naci nyo mbitwara ngibiti biraze kwirindinga anything tine kiraruge mu mbwe mbitwara baso because nyowe nakugira ngo nkanyine passion yanje yo kuranga umwana umwiki umwojo bagira nyensya ahabonira ico ngene kayiri that's my main goal so ati ko nakihurire bangambira ngo hangwira kokakija bambuza ngo koraze kuhangura ngaka sente kutura kuhe mwishomero nokakoze sachi hati hanje makanda kiramanyisa ngo naza kuhangura nabagira ntati brass band yanje teyijwire it's not a complete set murabasa kunyamba mukanyongere byom ngwe yakanotinga namureba kiramanyisa nahika haje so ko habire ibiro cy'umunonga bije bantera ngo hangwire ngo yine kwija rugogo cricket overground ati cha celebrations atanga ngo no mufere kwa Kampala watina batakamfera batakamfera ati nagambira umukazi wanje nawe n'umushomesa nayashomesa umwishomereri neibaringire Nyakabiga primary school naye mugambira abantu abo nibaza kwiba hati natera district education officer nashanga atakukimanya yanjira ngo kabuze ka yashanga atakukimanya hati ya connectinga na someone Kampala yamugira ngo ejo program eriho hati kuna mazire nashana ati wantere yanjira ngo uhangwire uyino kuja Kampala president akakuha award hati shotire na receiving via my WhatsApp invitation letter from PS Dr. Kibest Judge the PS Ministry of Education hati na confirming naza Kampala. All right, aho nejana yituratanchire abato kumbuza ntwenda tugambire age award ne manisa ahariwe inkomuntu kandi ahariwe inkomushomesa nuko kuturabe tuganira ubu hatkatuzumko humura kacetera umuntu garika nawe utakarga TV West. Okay. ni kiboko mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izi gushaka ubuhanga n'ubuhanga umukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils ezitiranji hamwe n'amabati agakozerwe kwangara
buri bati riranje injana warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umihanga amabati ga Kiboko tigakakuzahare turukura amabati kunga nitwomeka amaka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati teka Kiboko program ekiri sisimu kanti sima buli muwena hari kucharanite program ejitine omushomesa ninga shed teacher wa Nyakabingo Primary School ejene shangwa omuri Kisoro district omwami hayimusha no mwehomba hanguye empaka za teachers making a difference 2024 tumino studio zamuna tebeza urugendo rwe yahiye atandikire ko mushomesa obwa hati ya teacher ishomere ryagiremo binji ebyahindure twate mutugamba ko amazira wa invitation hasimi yawe uri kurebera kurwo wa PS wa education ministry yes hati invitation ejo kunagitungire kashemererwa munonga wamanyeta bato bafere na manyanga bati bafere akwa vision group tukore byofera I know so hati naza Kampala tukazaha celebrations turi led by vision group kayika rugogo ati kunayidegerize abantu nayibuza mu kame kinenji nagira ngo God is great because kanta kwikiriza ngo ico ni kimbaho mu life yanje so nashitama president yija hati batandika speeches twayikabwe bwa awards president yatunga kire ukora videos ebitukozuro mu mashomero the differences we have brought ebituresire ebiri ko habya abandi video zo nkazireba nashemererwa munonga wayirebamo nayireba ndi kwegesa abana ebyemyoga ahubwo kwa twine nk'abana twine club yakora mandazi nejo kagikora takumanye kirarugemo aho kwitwe omu P6 ni tushomesa baking mu English so twegesa abana baking tugikora practical kunka tutekinga nyine tugira videos kugira ngo twereke nk'abazire naki tukora weaving ezo tuzine hati ebintu byo kunabirebire nagira ngo mukama no wamani president okureba iri tukorera abana so awards kuzakire banshoma omubashomesa 12 umuyanga yona hati kubanshomire batandikira 12 nywe nagira nti ruhanga we bari na nakuba 12 tinyene buzi hako nkana nkabure ngo waba mukaga kugaruza hansi ngwaho notunga air ticket yo kuza hero unganya air ticket kandi kugiteka teka nyinkagira ngo ekikuru kasana ko mumesho ga president akaza kumpa award ico ni chango ni chima hati nija nizire yabatandiko 12 tibashomizi na ryanje 11 tiyabo 10 tinyi mwenda tinyi munana tinyi mushanje tinyi abo hati barugaho barakwase byabo hati kuba amazi bayika mukada basigara hati chief executive Mr. Doni Wanyama wa vision group yija yanjura his excellency ngo the 6 remaining teachers abo batongere air ticket yo kuza hero hati bari mukaga barugaho kuruga higuru asigara mukaga so mukaga kwaje kubashomana cyangwa kamaninyo hati kuza kutandika ayo no mugisha barabahedi teacher Nyakabingo Primary School wabiraryaho kaje turanga wanje mugende kikandenga so batushoma twatunga award kuruga hari his excellency the president of the republic of Uganda kutwamazire twatunga group photo nawe kashimirwa ati nkeburira cyane cyo cyane kirena no mu office kirimo no muka yanje kirimo nabana ni bambuza daddy icyo cyo kakira president paka nabazire ibyo babireba so hati
nayihurira ndo muntu umusya hati nashwa nayihura ndi kumwiguru so hati namanya wiguru niribaho biri okay binkanta kubiteka ati ko bukoze rero mu mutima muntu joro kwenda kutugurisha bero byawe we bari wakingaje so kunamaze gutunga national award bampa n'ibyuma bya brass band nibyo bwabirosha be nibyo nabirasha biri ati nabandi umuntu wa mani munonga so wadeje kunamaze kugitunga batuhana ka pocket ako ka pocket nkagura mente nkagira ngo ejinde menjijuke so kunamazire nagaruka Kisoro abashomesa hati kubahurira wagaruka yo ruserebu magati mubona kurebera za TV zone mu zona bakandi bandebo mu mahurire bakandi bandeba so hati kunahikire hishomero abazire cyamani wanje wa management no wa PTA na parish police nabandi mbweno bahihi na staff bakankorera embaga itotora twese kandi tabakutwireyo twese konka ruhanga naza kubazimura amen so hati banyakiraje ibyo bya brass band babireba twabishamboro babireba basima ruhanga abana bashemererwa hati brass band yitu yabe yamani munonga okije abana bakuza mubaza rero nkije hati ndugire aheru ndugire Ireland ndugire yo this year so hati naika naza heru ndugireyo ibiro kubwe biri 11 akikere biro bibiri kwise biri 11 y'ukwezi ku 10 kandi aheru katembe nyonyi nayitegereze nyonyi kashemererwa hati njyo mushomesha asa oshemererwa abasa international hati aboka ni wowe ka nitwamya eje award neje hibiro magaraga we na mikore yawe yemerumo eje award tehindura magaraga anje gonga ekahindura no mukazi wanje na family neyindi kuvuga ekahindura ishomero yahindura n'abashomesa bundi gukora nabo na head teachers hati batandikire aho kuba hati ekindiho nyenda abandi bashomesa mbakundise kintu mboreke ngo umwana wamukorere cyakwenda niwe nakushabire migisha nawe utunge cyo urukwenda hati kumpikire Ireland hariho ibintu binkwenda ngo hati Kisoro bizeyo na Uganda yona abampurikize ibintu ngenda munonga tungera kajisha ko kwiza TV wese imbere ninkureba ntakumanya ati nabwo nasima ruhanga ati kumpikire Ireland shangire ngo education yabo ninungi munonga nitwe Uganda twine education nungi konkitwe mbwenu Uganda nitwerebera munonga umwago kureba hamwana Uganda nitwereberaho aho ko bampikira Ireland nayitegereza kantu kamwe ati nshanga Ireland education yabo mushomesa nakundo mwana munonga umwana niwe center of everything Uganda yitwe kandi ndeba bashomesa bamwe umushomesa yikiza ngo gatire umwana atakucenga aze cyugwira by the way wo kwenda ngo umwana kucengeje umwana mwehisi kiboko gite hasi actually nyiti tinka kugira ngo na kiboko gite hasi ahubwo reka kutaha mu kirasi rumu na kiboko abacha ba mafi no bamanyaninga nimba manyana nyicho nini twara kiboko mu kirasi cenga abana tubirire hihi tubone kubashomesa twari ba projects zimwe ezo tira ishomero wagira ngo bazi abashomesa bakabata kuri ishomero ejo what sort of income wakamba bana babishi bakabacira kumisenga okushoma abuka aba maybe baramuntu bahinga baramuntu bakora ndijo emirimo wagamba initiatives nyinshi ukora ine success stories zazwarebire kucha munonga nk'abana nk'abo maybe abamarire P7 ayishomero wa hati bakora batahahi baje yesterday ndere nishomesa bana ba P6 na ba success story kandi mu office recently umweshi mu corona akije rugo mu ishomero hati ko yarugero mu ishomero yaza kore cyarane cyo kubazira nahurira ntambwe umurinye ntikirizaje ngo umwishogo ya politician ikiri hati namutaye yamanza kunyibisha munonga hati namugwera namweta yije
ngiye customer nawe namuganiza twaganira namugambira namwereka nyencha namugira nti umwana umaze senior 4 yaza kushome echarani ni umazire pisi kushome echarani timukusha nyencha kare abo kori yo mazire senior 4 nabaza kuza uko upgradinga ashoma za diploma nebindi ahinduka no mushomeso mu high institutions of running umukina mukomvisinga yangira ngo tayine bitabo tayine kikanisha kana abasa kunko mwisha kata kwenda kushoma umwishinka mukomvisinga dukashoma yashoma P6 yajimara yashoma P7 yajimara hati aryo mu ishomero rya standard high school okisoro mu town nkatayira no muzire ishe na nyina nagambira nabo nabakomvisinga kunkanyina kata kwenda mu mwana dokishomero akanayire cyarani nawe ukana komvisinga ishe namara na komvisinga nyina n'umwana hato mwana is now going to senior 4 amazire senior 3 aho kwati bahumwire umwishi kandi mu office just recently yija yangamira headmaster kankahura hongo katunga wadi namujya nti yes tinamwekanisha mu office ya kirero ati haze chindesire atinyijire kukusima serious nti webari iyo imeza yanje iri bati yafuka mu misho akiyashinje umutwaro gw'isente za Uganda nayenda kugwanga ati nayibuza umwana no wishomero atari kumva shinje umutwaro ndi headmaster ayi ni ntungo umushara umwana ugo yagaruka mu headmaster umutwaro go ntagureta okusima ni gwe nyine kunkanyikirizo gwakiri ati umwana akamugira ntoke gurete but this is millions this ni millions za Uganda nyinshi nyuna gwakira ka millions umutwaro ntagwakira umwana yashemererwa munonga yangira ngo fakifota kintu masore kigambe kirangambira namugira nti I want you to continue hato mwana ogwe akampendije motivation ubu nkamukwata nyina abandi bongenzere ndakwata ho mpora imbagarura hishomero bagumize mu hati baryo musekenda alright abatorgayo twenda tugambire ahabize bumenyi byo kurebe kuteganisa abashomesa bakabateganisa no mu makoro yabo bwa hati nshira kureba teacher strikes mu jambo usente ubundi nince mu ryo mukwesharinga n'ibindi bizibe byo kureba konke ubundi nibi byakubintu biteganisa abashomesa omikoro yabo yes hate bizibo ebiri kuteganisa abashomesa kantandikane ne cha strike striking abashomesa tugira ngo bafashe sentence kunkanyo yembyine ha perspective ibiri umushomesa umushara ni muke kunko umushara mwingi na guti guriho nyenda ngo ekitu kicengeje hitwe n'abashomesa abakoze sentence zibari kutunga bakazimara multiplying ati n'abagiga kandi nyo hati n'inkuno umushomesa umugiga umushomesa yabo mworo noza kutunga ibizibu nateganisa n'abantu mu kirasa ko yari tubuzi bwa finance mu kirasa takushomesa so abashomesa bakoze sentence zibari kufuna ko mushara bazitandikamo projects zindi hata abashomesa bo bibirije abandi bundi bari baranzo mushara ato mushara gwanje ni muke munonga hata izi sente wazi kwata ngo nince munonga ukaza mu barazo no kazinyo ngo nince nuba wakora rose kandi rose ejo wamara kugikora nanyenje kari nince ukazikozesa kugira nanyenje kari nince hati nince tukazikoze so twina abashomesa abakoze sente zonche okuzi hamo izindi sente barije twina abandi abazikozise kubi nabo bariyo so ekinde cya strike kiresigwe n'abantu abinje kutekanga sente nince ye nkirize nince konke zince inabazikozese kuziha mu binje so strike kija ya twatamu tujya bashomesa ba government kunka nkanye out kunka umubicwe ka bimwe byihanga ari gitujya Uganda kandi bashomesa namuntu n'amashomera ago agatunga PTA hina amashomero agabazire bari ku contributinga bintu busente bwo bari kutamwishomero so abashomesa abo bakagumizamo aho batine PTA bikarema barashomesize konka nyene nani intero muranga
gavumenti ni mane tutekateka kugira ngo nyenca ije tuhe umushara ahubwo kuba nimanya ngo yine binji byo gukora konka yane tutekateka ni tweka tugumize mu tutekateka hamwe wa Uganda. Okay. Omurugendo rwawe rwo kuba umushomesa aho berire gite teacher aho berire head inaho kokahura wari ukajota aho tininge bimbere kenje ndeze gukora byanje ninga yari no aho kwa nyowe umurimo go ubushomesa nimbwe hurira muji nani nshomesa umwana nani nzana n'umwana ninyihura ndi in the right place mbwe ndyo mu mwanya ugushemire niko nyoye ndehurira so I don't regret being a teacher tinachivira mu byare kandi yo gushomesa bumpikiza hari binji aho kwanko kuna kugambira umwana nkogwe yija akakusima ati we bare nyenje kandi none ugenda ufuna chance nkejo ashini banga bagire hero owitu nyoye tata n'umushomesa we kanisa nigwe hati wero hatari mu politics chairman rusisiri wabo chimbye sub county konka our background is not a rich background so ninyo munyonyi karuga kaza Europe yunanda shomeso mu kirasi nshomire bitabo kusha hati kagenda kaza kuri Europe so nyowe hati I don't regret being a teacher nyowe nati nintero muranga ngambira umushomesa ahera ngo mushomesa wena koro umurimo gwawe okuru hanga yagukuhire koro umurimo gwawe abana buri kureba nibatushabiye bigisha menshi kandi umwana yakushabira umugisha you will never live a life to regret never regret. Oriyo mushomesa watugambira ine family no balancing gota kubalancinga okushomesa ubundi ni waro tukubantire babashomesa bakweyonjera yabitabo then ine family winemera yawe nko muntu no balancing gote binte byona okubalancing ebinte ebi enye nanga abanyina bana nibashomera mu ishuri y'ukushomesa no social media tureba no radio no TV tubivura abantu bagambaho bishimwe ba headmaster ba government schools UPE aho shomero ryaka bingitsa UPE school ngo habwenshi mwe mutakushomeserezayo no mushomesa abandi to hati twe nyonye nabana bigashomera nyaka mu primary school yes nyina bana nungazo bari mushomesa kandi n'ibiri mu muka tugikora akuba nyowe cyo kubanza ninyimuka kare ishomero ry'ituntu tutandika amashomosha hemwe zakasheshe ni nduga ishomero sha 12 network konka ni ndeba ngo sha 11 nimba narugire kurundo bunyasi bwende okay umukazi nshanga yamaze kuteka cayi twimuka tuzahishomero 12 network shwangaruka mu bunyasi bwende so bintu no balancing atubukoremerire mucyo cyo nakocire tugumza mu misho na program ya system kakantwine omwe homba hangwire empaka teachers making a difference 2024 oguno mwami aino mujisha baraba narga omuritsoro ne teacher wa Nyakabingo primary school omuritsoro katuzo mukwa kace ntuza kubantu garuka nawe tukugamba obwa hati education system ya Uganda najire bata kuya kubajira mugisha kujire byahindura obwa hato bwenira kana na platform obundi kebe byakubena ndahindreho tuterezo bwegese bwitu omwihanga ryito akakora ki ebibana nibyo tugamba kutagarika mutagarika byose Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okello. From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Okello. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary.
kirahirahisi. Emyaka mingi omaze gwitogwa mino gwa Student na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Student na Fresh Up kwenda ngo akanwa kawe kagumenuka humuraje izoba riyon Student na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Student na Fresh Up dero oyongera kushaka mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga kichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariyon Student na Fresh Up ni gombazi gonka ogukwira mino gitu. Program chiri simuka tuchineho omwami aino mugisha baraba head teacher wa Nyakabingo Primary School ko muri Tsoro tinkaza katsoro mani niwe abaze kundeta atshiruntu gamba arjedoreye okwabira y'umushomesa kandi kokuna nagambe no mumbahanguzi ba 2024 Teachers Making a Difference campaign nanyira kubuza iwe nk'umushomesa notekateka n'ibintu ebitushemerire kuhindura mu education system yetu cyangwa mu Uganda kandi bigatuma abashomesa bakora imirimo yabo ibintu tushemere kuhindura mu education ya Uganda ina kantu ko nashomere Ireland kaya education system yabo nashanga ico tushemere kuhindura munonga tushemere kutandikira itwe abashomesa hata cyo kurango ngo government nura government abantu tugira ngo government etukorereki government no government ninye tandikira harinye ati nyowe ati ntandikire ihururu ryo gukora ibintu ico kubanza Ireland kuko nana kigambireho umushomesa n'umwana naba n'umuntu omwe actually tukatuza ko mu mashomero ushanga break time abashomesa bazana n'abana wija mu Uganda soro ushanga mwatera kade ngo ni break time no mushomesa umazire kunywa ka porridge nanga breakfast ayistamira mu class umusafu baso kunka kwitwa shanga bana banywa breakfast ni bajinyora hasha abana bagira ngo baze kuzanaho bazana n'abashomesa babo ati kintecho kashanga nitwe mu Uganda tushobora gukora tukakora iki bareta pupil teacher mentorship omwana teacher pupil mentorship umushomesa okuguma kuzana n'umwana kugira ngo abasembwe no kumureba skills tina makuru turacheto mu nyankore tinda rubasaje konkani ngezaho kace mbwenu skills abana bine taranto za ukizi taranto abana mwe kuzima ngo bazira ukiba umushomesa washomire no basa kureba umwana ukaronga umwana ogu nabasa kuba mweshongozi umwana ogu natere ngo maje umwana ogu nabasa kutera keyboard je umwana ogu nabasa kwirukaje umwana ogu nabasa kuguruka mugoha nebindi so batazanira nabo ndebe nabasa kutabireba ati no vyaka so twikiriza ngo tumentaringa abana bitu abana no shanga umwana atari successful mu academic ibintu byo kushomesa ruba kwandika mu kitabo kunko shange bintebyo umwana ni murungi munonga umwana nabasa kushanya ashushanya ikintu mugambira ngo shushanya headmaster wanyu akushanya je akwate karamu yapenza kutaha urupapuro gishanguri headmaster bana so interata z'abana tuzihereze obwire right ko targayo nanyenda kumanya ito abantu baburisho community y'umukoramo maybe abazire n'aba stakeholders abandi twahika ombobwegese tukakora ki kugira ngo tuyamba abashomesa koraje muri moya tubayambe tutakugira ngo ngundi mukakoraje muri moya webare hati waza habazire nanga communities mperukire kugira aho urukiko rw'abazire n'abashomese binayihire Ireland abazire bamwe they even repented they
confessed omuzira kimuka ati atebyo mbire ntakubimanya nabagira nti umwana wanyu wenda ndashomeje we komuzira reka kukwata kiboko muka reka kumugambira kubi umwana umugambira ko witu twine kigambo ikimara ngimuntu kino bwenje how do you call it mweta muta mu nyankore ikifamutima wewe ikifamutima umwana ni ikifamutima nabagira nti umwana wamugambira ngo ne ikifamutima irizo nyinshi akabwira umwana ikifamutima hatu umwana nakora ikifamutima ko yugira ngo tinyine saba ziri nabagira nti umwana nayenda a friendly learning environment umwanya gwo kwegeramo ko mwana gushimira kuba gurije guri munwanyi we kandi umwanya gwo kwegeramo ni muka nayishomero mainly those are learning places so iwo mushomesa umuka n'umuziri hati white iwe kifamutima we ijoze kuhinga umutima tigurahinga ryozo ni guhinga kubi ahubwo ni kumanya ngo n'umutima gufire hati mushomesa mu class iwe kifamutima we tugaruka bikibuze ejo hati umutima gufire ni kugaruka bikibuze so tushemero okuchenji kuhinduraho okuturashomesa abana bitu these children in a learning friendly environment twa tutahindwire eco kubanza drop out rate abana kurwo mu ishomero mu Uganda kisoro rate ejahiguru kandi niyo hati n'indwara n'ikintu cya retention no kugumeza mu ngo inamba y'abana gumize meza higu kandi abana bashanga ishomero umwana yarugo muka nyina aramutse muri kifamutima akika ishomero nyete cyane kugana kifamutima hato umwana yasiba hishomero eshaha nkikumi zona zimazire hishomero izindi shana zakuzima rumuka hati hona n'ikifamutima eshaha abiri nino umwana n'ikifamutima izoba ryonesha umwana n'ikifamutima hato umwana azakwebuza hato muka kunje kifamutima ahishomero nkabe kifamutima hati nyowe ndyo munseje ndinkashi hati nseje kanjirugeho hato umwana kurugo yes umwana yarugo munseje no kuruga hishomero no muka akaza ha street hati abana barugo mu ishomero tukaza kutayira minister wa education mu Ireland kanega hakantu ngo Uganda na Dr. Annette Mugisha ni commissioner wa education mu Ministry of Education Uganda twayebuza ngo Uganda ni mumbeke ye nezaci twagira ngenju nezo kuturinda kubarinda ebikoko embeho n'ibindi konka mejere habwenshi murombe kenju nezo kuturinda ebikoko abwo kuba nahandi mu byama ngo kandi habwenshi muramara kombe kenju mukajiha fence ati twarunga shugwa fence ngo fence neyo kurinda enju hatabaho ki twatandika twaretamo ishu z'abashuma nibija batenju so twataho uruzitiro nitubamwe turaturukutaho bariya ngo batabasa kutahomoka ngo kandi habwe tumataho barbed wire electrified munabwo no kurinda abashuma mutabona kamera ye mugure mugaye ngo kandi uruzitire nyuma yo ni mutayo ki twagira ngo tine tukutayo ati twayitegereza umusite ya Dublin aho ni Ireland tukashanga boni bombe kenju tibora tayenze ya street street ni bazombeka basyo tibari muzagete yes ati twashanga ngo itwe Uganda ni to investing abana bitu ni tubatamo bice tubashomesa bice to creating a poor learning environment barugo mu ishomero hati bakimara ku rugo mu ishomero ba migrating baza ha streets hati bija ha street bashangiwe mbekirenje bonire hati wija nko mu studio bamanya ngo yazo mu studio tunyegere bagenda bakore cyo bakoye hati nizo criminality zitwine mu Uganda niyo corruption niyo irresponsible living nizo mngenebye bibi byona nibire twitwe abo haza bashomesa n'abana n'abazira alright omwami anyisha abunda abana baryo kwe abari mu burekera kuba bashomesa in future obinire butumachi abokoreho bushemesa abokubukunda maybe bareberana naribo baja anyenda kubaka ticha aino mugisha obinire butumachi hate abana abarya hera ubutumwa obumbinire bana mukunda bushomesa ubushomesa ni burungi aho kwa washomesa kati nani ntambara kisora bana bunashomesize headmaster teacher my teacher
mbwenu nimpurira ndije munonga aho kuba babana ati naza ko mu rwari imyaka inama ati nshanga mu fasha so nashanga mu show nashomeshize authorities corruption kongana yakora byara ine je namanya ngo teacher wanje bari tokasiba hirwana connection zozine bagamba nogo ati nzineje nahati kuri nijaha nakushomesi ziwe nonyakira teacher wanje bari kuri so yitwa bashomeza mwene utwe no muri mugo mutano so nyenda nyeta abana bato tukunda ubushomesa kandi ubushomesa ubu nkwenda ngo mukunde no bushomesa bwo kuhindura ihanga ryitu turuge mu elementation zimwe no kugira ngo ihanga ryitu ni ribiri ririmo corruption abashuma nibinji nitwe bwo kwiha abashuma education nitu twagitereza jabana tukabaretaininga mu mashomero bakaguma mu bata dropping out ni kugambira ngo nyenja umushuma noza kumurondera mu Uganda. Alright, over to Kendera Wahati Okahangure Jawadi Teachers Making a Difference 2024. Hat future plans in Nichi Mayoka Kangure Jawadi Oyorocherire Korachi no yenda kongera hoki twenda tumanyo nyese yawe nogere bota. Ati nyesa yanje nyine njyewe binonje. Echo kubanza egi national award Teachers Making a Difference. Nyenda mentoring abandi bashomesa. I want to nominate and mentor. Nyenda nakunominatinga ku mentoring. Ugambire nti I want you to do ABCD. Konka koreka habikozire. That's why these days ninga mpabantu testimony kubagambira si kozireki kire haryeeki kozireki kire haryeeki so nyenda ngo abandi bashomesa bagenzi banje nabo batunge national award nkeyi natungire nabo batunga umugisha gwo kuza hero kugira ngo nani intero muranga tunga abandi gutera nabo ati nico kwenda icya kabiri hati headmaster kandi yo ni insho and the graduate teacher in a postgraduate I'm planning to go for masters nyina ngo nyencha kare nafuna umugisha tunga ugundi murimo gwo kusinga yahabwa headmaster kugira ngo ntunge a platform empang eri kusinga yinyine hati okugumizamo okuteza nanga promote education in Uganda quality. Okay, ubugamba bwa mhero bwo tukendera ni insima cyo kubanza ni insima vision group ati nareba new vision paper immediate ni mpura nati naika hano TV Star kuna reba new vision kantu kanta hamo so nahura naesha ngomuka so ni insima vision group okutukwatiraho kwija hishomero bakaza hagomba bakagitukora ni insima all media houses nimwe TV West you people it's my first time to be here TV West ninjire bashahibiriza zatera ati nimange shahibiri kusa shahishatu nimbandi hati iwe nimba kwineje nimba mbine narebo umushisha nibisinsino didn't know you is also back to your staff. So TV West mwe bari munonga ninsima Ministry of Education nsima travel care abantu chance yo kugenda na Irish Embassy abasponsor ngero rugendo rwanje kandi nsima district yitwe special district education office ati na manyangu ryaha koze mugambire kundi kwije hano sima bashomesa banje banyakabingo ndamuze umukazi wanje kandi musimiro kumpamani abo koko yamazire bihati mbikire hampira mani minji tugumizamo twenda kugira ngo baba bari kuronda abashomesa abico kureberaho bagume bijuke baraba ayino mugisha headmaster wa Nyakabingo primary school. Alright, twashemera munonga kutayisa studio za TV West and of course ntusima emirimo yoro muno okora omuri Kisoro okwe wagamba kintu cyo kugariza abana babisho mu mashomero ninje necho ntuchironje abo kati twaza kureba tubentureba twahika nko mu mirimo maybe from politics twahika mu businesses omundi tushanga ngo bacara basigire nyuma abo kubatibine bwegese bukumara mwana wabahereza foundation nji primary no basaguza mpaka secondary twatwine bayi no mu
secondary campus mazima generation yitu abo nibaza kuba bari binji nyenchakare alright neza kubonera utamutse abantu ba soro tumanya nimba byamukakira je president ntabwo bari radio kandi kumeze muno kwemeremo abo kubaha abana bo mentoringa niyo nyesya nyenchakare niyo future generation iturabe twine and of course tusimana nabo kutwatiraho mu campaign ya teachers making a difference abashomesa bariyokwe barimo bakora emirimo nibegesa abana skills and tubashobasha amataka mamani yesintumanya no mu byo strikes akasente nakache konka obundi government ebibyona neza kubirebamo ebonjera akasente kandi mukoreje emirimo yanyu program ya sisimka ekirimo negendo misho bantu mutinkarenga ha twabe twenda tuganire tusiba konkesha kaza mkamuno tubantu garakana mzo ibisisi no arakutushemeza kusiyasha isha tuzenyine mutakarga TV West Kamza isinsi no nakakuchitukaho kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. I
wacha wewe ai bwana wala banikero muzito munyumu na nyindire hoje yes umenye kuna nyindire hoje ebyo hafu mashi byo bihika eto kubaisha dokutera buru etakabe doba hafu mashi kwa hafu mashi kwa zo muko kubaisha ebiri 15 yes abantu twakikora yes